egameni likayisene lendodana nelikamoya wengcwele Thixo uNkulunkulu onamandla baba sikule ndawo ngalesi sikhathi baba kuvume wena mesengcwele wabadiliza abantwana bakho mesengcwele kuzindawo zonke bese lapha ngosukuzophelezela umzimba wasemhlabeni kepha baba siyazi ukuba ikhaya likhona idokotela engenakudilika eliyakuma baba kuze kube naphakade baba nampa abantwana bakho mesengcwele sibasondeza kuwe sithi Thixo namandla buyise bonke ababuya bonke Nkosi yamakhosi abadukile nabalahlekileyo oh baba usibane sethu Nkosi yamakhosi indlela yethu ayikho indlela esiyawuhamba ngayo ngaphandle kwendlela osiqhuba ngayo siqhubise baba ngelakho igama nangeyakho intando masingenzi baba uthandwa yithina kepha okwakho Nkosi yamakhosi bese sichithele baba dleni uNkulunkulu onomsaba phakamise ngose manje nabantwana ngosabahanjele ugogo wabo nomama nogogo nomkhulu oh baba ubanika amandla sandla sokulunga uthe noma behambe egodini lethunzi lokufa kepha bona basenakusaba ngoba wena sowunabo uhamba nabo nikeke baba isibane esikhanya phambi kobuso bakhe manje kuze kufike inkosi yethu Jesu Kristu amen amen singahlabelana sheke nje lemizuzu yokushuma amen haleluya Let eliminate ke singahlala phansi abanesikhona. Ndiza kwezimisele ezimibili. Let eliminate. Manje idluliseleke ukuba le system lapha ebiqashiwe. Hayi ningambhadali ayisebenzanga. Amen. Amen. Kuba ndiqashiwe. Ngimthumela lapha kumngayibhadali. Awungene etrainini wena ticket. Amen. Awugibeli kunqolo moya. Wena ticket bomungameli. Hallelujah. Nali ticket. Nalenzokasi. Xa sizawuvala ifile yakhe. Ngale mali incinci kaRamaphosa kodwa bengaliphosi itikiti lakhe anakhale lishiya ba umongameli uFrance letho kwenzela ba omnye sibe sisifuna silapha nje siyinkonzo siphelele kungenxa yetikiti amen uba umama uChirwa nangone be archbishop or one of the founders yelibandla abengazosuka la tata eStern Cape ezapha libe liblanket ticket okay ndine invite zintathu namhlanje ngekho apha nami ngendiyojiva ndinxibe isikatula sami yes abantu buzawabona apha zezijasi zimnyama ngenxeba nakhona sizoqhuba lo msebenzi kodwa ngenxa yoba nomama begcine itikiti esithi bantwana bami noba andisayi ecaweni oku kwetikiti la bendithi ndimnqande ba uFrance ndithi gogo noko awunawude ukhuphe 500 ze conference lepasika athi mntanami noba ndizowudla kulo pasika kodwa nantse yami 500 epasika kunabantu abavuka bathi good morning mlungu kodwa kangajonga itikiti lakho liblank kodwa mhla kwafika unokufa isithuko somkhaya ezanto sicingba siyamazi uThixo zimngcwabanga uma asizukukungcwaba sicawa itikiti lakho li-empty sizawuthumela amadodana nabashumayeli bazokungcwaba asizukuza ngoYesu Kristu inkosi yethu amen amen cala lonke ibandla lime ngenyawo xa sovala ifayile lo mama kwincwadi kaYobhi chapter 18 kuverse 6 yedwa mfundisi lumsana nsipho akuyibetha umfundisi nekuyibethe kangaphi sahlabela amen emva kwakhe uzomapha ecaleni kwami bawundaba
ivesi ifundeka ngolhlobo ukukhanya kwenziwa mnyama ententeni yakhe Okay. nesibane sakhe sicinyiwe phezu kwakhe. Amen. Ke omama ebebesihlathele izibane bangasuka ke bakhangela indawo abangachopha kuzo sibavulele kakhulu umsebenzi wabo uma kude ufike eqhubeke bangazicima siyabulela kakhulu sibanikeza indawo zokuhlala. Ngizawufunda nje ehameni ubethile la deni inceda ke fundisa undaba ngoba bendingalungisanga incedi yexesha solid ibincile phana ngasebangaphezulu. Ngizawufunda nje ivesi ezimbili kule testament indala kule ncwadi kaEsther chapter 10 ivesi yesithathu ifundeka ngolhlobo Amen. Ifundeka ngolhlobo ebafunela abantu bakowabo okulungileyo ethetha uxolo kwimbewu yonke yakowabo. Masifumane ke isifundo sethu sesibili kule testamente intsha uLuka chapter 14 iverse nayo ngokunjalo ku14 xa isiya ekugqibeleni kuba uyakubuyekezwa wena eluvukweni lamalungisa. Amen. Amen. Elike lilizwi lenkosi singachopha. Inkosi ngokwayo hlele emazulwini mayisikelele ukufunda kwesifundo sayo ngokunangona phakade. Amen. Amen.